nami simfisa majambo muvuga. Atangiye gusenga biri weird ariko muri ayo masengesho nyene niho nanye numvise what if this is going to be it wasn't love at first sight. It was actually like niuka kuwa musi natekereza what if this guy is going to be my husband. Uko byabanje twabanje connecting on a level of the calling and then ibindi biza nyuma. My bro. Yeah, the gospel turn up show. Ibintu bimeze neza byavuye mu bwiza bijya mu bundi bwiza. And tudatinze abantu barabibona. Turabakiriye muri the gospel turn up show. Akoze cyane. Yeah, actually someone was requesting for your song. Tumujya ngo mukanya twaza kumukorera surprise. Yeah. When the flesh there. Twizeye ko wishimye za surprise wakorana muri birthday za samay kurira neza. Nizera ko anari amarira atakaye cyangwa. All right. Ini the gospel turn up show ko mumaze kubimenyera twabazane Fabrice na Maya n'abantu mukunda cyane ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye ngira ngo edi biba byiza iyo umuntu atangiranye na one of the music bacuranga live kugira ngo tumvise koko nibo rega nawe bamaze kumenyera ko atari nkiye barabona atari decoration. All right. Okay. Yeah, but tubakiriye cyane. I'm so humble to have you both. You both people nje personally nemera. Even me brother and nemera cyane. Yeah. Manje ndivugira. Thank you so much. All right. Cyane kandi mwakoze kudutumira natwe. Bishimye kuba hano namwe muri kudukurikira mwese turabakunda mwakoze. All right. So maybe I'll do an introduction Martin Misagi. Naka gato gusa. Just gato. All right. Dimbo anje Dimbo yu rukundo nami simfisa majambo muvuga inkomo mutima wanje wakire amashimwe. Hallelujah, hallelujah, nami nushemezwe. Hallelujah, hallelujah, Yesu nuhimazwe. Hallelujah, hallelujah, nami nushemezwe. Hallelujah, hallelujah, Yesu nuhimazwe. All right. I was about to fry. Yes. Thank you so much. mwakoze kutwakira hano muri studio za Authentique na hano dukunda. Turakunda na kino kiganiro. Imana ibamugisha mwinshi cyane. Namwe. Yeah, so anyways tujye kwibwira abantu nka we know like 90% know you, so those 10% wasigaye. Yeah, sure. Yeah, so Fabrice ninde, Maya ninde, what is this? Is this a group? Tumutubwira babandi in the 10%. Okay, Jenny kwa Fabrice Nzeyimana nkaba nkijijwe nkaba nkunda Imana nkaba ndayikorera ndi Murundi mba hano mu Rwanda kuva mwaka 2015 hanyuma jewe na Maya turi umuryango umwe. We are married. Hanyuma tukaba dufise ministry yitwa Heavenly Melodies Africa iri mu bihugu bitandukanye hano mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, muri Kenya. Tukaba dukora ibikorwa by'Imana rero mu buryo bubiri, rimwe
mu ruhande rumwe tukora muri CLA nk'aba worship leaders bya music muri church, mu kurundi ruhande tukaba dukora n'ibikorwa muri Heavenly Melodies Africa. Reka ibindi ndeke madama abandanya complete. Nibaza ko ibintu byinshi bikomeye amaze kubivuga, turabaririmbyi nkuko yavuze dukora umurimo muri church en general, muri navuga muri church in general apart CLA gusa, kuko turakunda the body of Christ, kandi turatahura ko umuhamagara wacu atari gusa kuri local church yacu, to the larger body of Christ. Donc muri iyo ministry ndi dukora idufasha gushobora gushikira n'abandi bete tudasengera muri church imwe. Muri Heavenly Melodies dukorana n'abandi bantu baririmba bafise umuhamagaro nk'uwacu cyangwa bafite passion yo ijyanye no kureba ibintu bijyanye na worship through music in the body of Christ. Hamajeo ko ikindi kintu peut-être abantu batazi nuko ndumwarimu. Wow. I'm a teacher, nigisha Bibiliya kuri Kigali International Community School. Wow. Niko kazi nkora, ampaye muzika. So ndumwarimu kandi ndakunda kwigisha, ndakunda discipleship, ndakunda kwigisha ijambo ry'Imana. So that's my passion as well. So yeah. Wow. That was new. Yeah. Anyways, I've been the 10%, but I've been following you for a long time. And before maybe even go further, we want to appreciate Murimo Mukorano, Chanchami Kudu, praise and worship. You are making a difference. I don't know if more than you realize. Wow. Yeah, and you inspire so many of us. Wow, thank you so much. Yeah, thank you. And I can say that I want to be like them when I grow up. Too late for that. Yeah. Anyways, so what was the latest project? I've been seeing some things going on YouTube, and is that an album? What is it? So mu mwaka wa 2019 twakoze album twise Overflow 19. Yarimo indirimbo zitandukanye, harimo ni twutuheje kuririmba, yari heje no guca kuri television. Rero murabona umwaka twabisohoye mu mwaka wa 2019 ugiye kusa n'urangira, twinjira muri 2020 murabizi ukuntu yagenze. So rero niho turiko turagerageza kuzi promotinga, ni indirimbo nyinshi zirimo, hari abasanzwe bazikurikira kuri za Spotify, ajya ma platform yandi, ariko kubijyanye no kuzigira promotion n'ibindi turabishiramo novuga ingufu muri no misi. Okay. And ikindi nakongeraho ni hymns project. Hari indi project twakoze muri iyi minsi yo bijyanye n'indirimbo zo mu gitabo zo mu Kirundi, kuko dufite murazizi namwe murazifite, twashatse gukora ikintu kijyanye no kuzamura izo ndirimbo, kongera kwibutsa kuko zirimwo ijambo ry'Imana rikomeye, zirimwo declarations z'ijambo ry'Imana, zimo theology is so rich. So twarakoze another project irimwo izo ndirimbo gusa, kandi ikozwe mu buryo buri very simple and that you can use in the church. And yeah, so that's another thing that is very very new, kuko nta nubwo turamaze hariho platform abantu bashobora kuyaccessinga, ariko ntiturageraho maybe abantu bose bashobora kuzaccessinga. So yeah, that's another thing. So including also this last the latest song, what's the name of the song? Hari indirimbo duheruka gusohora yitwa Ndaguhimbaza, twaririmbanye. Hari n'iyindi nayo nakoranye na Kevin akora kuri Women Foundation since mukanya. Yeah, indirimbo yitwa Your Anointing, suka amavuta. Ni indirimbo ya kera, yani nanditse kera, ariko turayihindura no mu Cyongereza, turayifatanya isubira kuba nshasha. Good. And then there is Martin Reloaded, so gushaka kujya. Alright, nkuko abantu bakomeje kugenda babibona, ni kapo nziza cyane,
by the way banambaye neza twibagiye kubivuga they are looking good gusa umuntu ashobora gukomeza kwibaza maybe reka tubanze twibutsa abantu bakurikira ari abantu 10 idea cyangwa bake cyane batabazi dushaka ko nabo biyongera kuri uwo mubare munini ubazi ese kuri Instagram maybe Facebook cyangwa se YouTube abakunze indirimbo zanyu bashobora kuzibona gute indirimbo zacu ziriho kuri YouTube dufite channel yitwa HM Africa HM kubabwira Faransa HM Africa kuri YouTube ugiyeho urashobora kubona izo ndirimbo zacu ariko binakugoye ukandika FABRICE&MAYA harazamo naho indirimbo nyene nyinshi zitari zike urashobora kudukurikira kuri Facebook Heavenly Melodies Africa cyangwa Facebook zacu uko turi babiri urashobora kuja kuri ziriya platform navuze zindi za streaming music arizo za Deezer za Spotify za Apple Music hariya hose indirimbo zacu ziri mu izina Heavenly Melodies Africa ama jambo yose kwa 3 Heavenly Melodies Africa ariko ikindi rero duheruka gukora platform yacu itari muri izo nituratangura kuyishira habona cyane ariko twaramaze kuyikora ni platform izo bimeze nka kujya baraba Netflix ushobora kwinjiramo ukabona indirimbo zacu zose ama video n'ibindi bikorwa bitandukanye planninga gushira ama sermons inyigisho in the future maybe ama movies ari Christian ni projet nini ariko kubashaka kuyibona tuzobibabwira mu minsi iri imbere biri kuri website yitwa hmafrica.uscreen.io ariko nendaga gusaba Maya reka duhere simbizi neza ariko ashobora kuba ari indirimbo ari wowe wazanye idea original nazanye idea indirimbo bari mu ducurangira ho gato okay gira yabari tuwawe guhimbaza kuko hari indirimbo tumaze kwandika hamwe hari n'indirimbo we yanditse nanjye nawe wanditse dushaka rero iyo wanditse okay katugiriyo ndaguhimbaza niyo duheruka gukora no gusohora all right yeah so let's do that one Fana Omega wewanimye byose tuguhayishimye Jehova zinari hambaye ekishimye yawe rikwire hose na uwanye nawe misiyo surabereye uzokwa muganje ku ntebe y'inganji Yesu ndaguhimbaza. Wow. Oh my gosh, indirimbo ndayikunze cyane gusa ndatekereza ntabwo iri famous cyane nk'izindi. Iri muri ya project nyine kandi iterwa no kuyiransa muri misiyezi abantu bayimenya. Okay. All right. Abantu bakomeze batwandikire kuri WhatsApp, hari abakunda benshi bakomeze batwandikire, maybe hari n'indi ndirimbo bakunda cyane. Bayisaba bagaze ko praying live gusa dukomeje kugenda hari igihe umuntu aba yibaza ibibazo byinshi muri kapo navuga ihamye hano mu gihugu cy'u Rwanda even no Burundi izwi cyane umuntu ashobora kwibaza ese mu rukundo njye numva ko abo mistakes zitandukanye ya ngiye kubafata nk'abantu bakuru cyane kandi n'ubundi niko bire umuntu ashobora kwibaza ese mu gihura
of course mwarahuye wenda ari bisanzwe n'iryari mwamenye ko harimo akantu ko rukundo bavuga ngo ladies first harimo akantu k'urukundo well jene cyambere ikintu nabanje kuaprecia kuri we cyari umunsi wa mbere twagana wa mbere ariko aravuga ibintu ko twahuriye ariko arategura concert hanyuma arasharinga vision yiwe arasharinga ikintu Imana yashize ku mutima we ariko kuvuga numva ari kumvugira ibintu byanje uraze hari ibintu ufite mu mutima wawe uganira we n'Imana gusa hari gihe ukibaza nimbibwira abantu baraza guseka cyangwa bibaza ko ndi umusazi nyine ibyo bintu yari marabivuga numva biri bizarre biri strange ukuntu ari kuvuga ibintu bihwanye n'ibyo mbyanganiriza Imana n'ibyo Imana yanganirije kandi ubwo nari maze nk'ibyumweru bibiri ntashe mu Burundi kuva mfite imyaka 4 donc ni bwari ubwa mbere ntashe mu Burundi kandi natashe kubera Imana yari yambwiye ko hari ikintu ngiye gukora i Burundi no muri bihugu muri region kuyikorera so icyo cyari cyambere hariyo that connection cyo kumva ko ikintu Imana yamuhamagaye gukora gihuye cyane n'icyo Imana yamuhamagaye gukora so it wasn't love at first sight, it was actually like nibuka ko umunsi natekereje what if this guy is going to be my husband, but it was weird kubera ko sinari muzi byari biri bizarre cyane kubera ukuntu twaconnectinze we just talked the first time bwa rwambe tubonanye nta nubwo nari muzi ngo nk'umuririmbyi no I didn't know cause nari mba handi hantu nyine so that was the first thing hanyuma hatangira kuzamo ikintu noneho cyama feelings yandi ariko umuntu agereza kuyagwanya ko byari complicated kubera ko he was in a relationship and I was in a relationship so it was not a very normal thing. I was talking yari telemundo yari filme kabisa ariko nyine nuko byabanje twabanje connecting on a level of the calling and then ibindi biza nyuma nawe turamuha mwanya muto jewe nkuko nyina bivuze twahuye umunsi twari dupanga concert yari kuba ari nko kuwa gatanu natwo twahuye ari nka Monday icyo gihe turaganira nkuko bivuze turavugana nyine dushaka kumenyana hanyuma muri ako kanya yararirimbye nanjye ambaza vision ndamusobanurira ariko ahantu ngiye twakonectingiye urabona hamwe muri rehearsal mukagira time yo gusenga so twagize time yo gusenga muha micro basenge hanyuma atangiye gusenga biri weird ariko muri ayo masengesho nyine niho nanjye numvise what if this is going to be ko numva ari gusenga numva nyine urabona iyo uri worship leader iyo uri umukozi w'Imana haragira igihe iyo uri nk'umusore sinzi nkamwe bashaka kuvuga haragira igihe wumva ibintu by'abantu mukundana bitagira purpose wumva atacho bikubwiye kumva ushaka kabisa ko wafata umurongo so aho hantu rero niho nuvuga nko yabivuze twatangiye kugira connection on a spiritual level ibindi byagiye kuzanya. So it's been how many years now? 9 years tuziranye ariko 7 years turi married. Wow, imyaka ibiri yonyine niyo byabasabye kugira mu gitemo ba urumva ko byari fast forward it was just like nkuko nababwiye haciyemo season itari ntoya actually haciye nk'umwaka mbere ko tuba engaged we started dating ariko ikindi kintu sinzi ko wibuka hari igihe umuririmbyi yitwa Nekose Molen yaje mu Burundi nibaza ko naho yari yaje cyagihe hanyuma hari umugore bari bagendanye this lady yari afite a prophetic gift umunsi umwe arahaguruka aravuga ati I feel the Holy Spirit sinzi ntabwo yari atuzi ahamagara Fabrice ku ruhande rumwe ahamagara nanjye ku ruhande rundi atangira guprofesayinga the very same thing atangira kuvuga Imana igiye kubahamagara kubaha indirimbo zizohoza amahanga atangiye kuvuga Fabrice no yatangira kurira and it was during that time by the way twese twari kind of in denial of ibyo twari kunyuramo so it's so many confirmations imbere y'icyo gihe
icyo gihe nibuka ko njyewe personally nadesize ko he's just my brother in Christ nawe mubwira wowe nta kindi kintu uzaba brother in the Lord tuzakorera Imana gusa nta kindi ariko nyine ibyo bintu byakomeje kuza nk'Imana iri kutubwira ko hari ikindi kintu kiruta gusa urukundo rwacu ariko bijyanye n'ibyo ishaka kudukoresha Deni gito ariko tugerageza tubijyemo neza uko I'm curious about one thing. What was the one mistake cyangwa se kosa mbese yavuze ko muri cyane so like in your journey in that 9 year or more uvuga ngo we made these mistakes and you're just talking to your younger self so I need to talk to you personally to just talk to your younger self I did this now ushaka muzagikora relationship in your relationship so I think yuko kuri njyewe urabona bivanye na personality zacu umuntu agira personality yiwe usanga itandukanye n'iy'uwundi nibaza ko njyewe personnellement umuntu niyo umuntu andakaje ntabwo nzi kuvuga cyane I keep quiet nkanuma kunuma ni byiza by the way ariko bishobora kuba bibi so hari ahantu henshi rero nanuma simvuga ibyambabaje ugasanga I don't communicate ngo mvuge ninjye nabaga niki so ugasanga rero byaratuma tugira utubazo twinshi hano kuko the opposite so urumva nk'ubu arakoze nk'akantu karambabaje ni nka numwe hanyuma we kandi wowe mu gihe kimukoreye we ntituryama so njye nanumye rero we agaca moving on hanyuma yagaruka mu nyuma agasanga yaramukomerekeje sindi kuvuga so utuntu nk'utwo rero two kumenya gukomunika kumenya kuvuga ikintu kikurimo cyane cyane iyo umuntu mugitangura kubana imyaka ya mbere it's very important kuri njyewe numva novuga communication is very key so to learn how to communicate. Thanks. Fabrice niwe yemvanse code word by the way umva ikirere kirahinduka kabisa ariko for me I think it would be the opposite of him uburyo nje nanje ndarakara vuba noneho nkavuga n'amagambo menshi ntari nkwiriye kuvuga so nicyo ariko ikindi cya kabiri nuko mu myaka ya mbere ku bantu nyene mutarabamariye ikintu mukwiriye gutahura nuko hari ibintu byinshi ugenda uradekuvura ku bijyanye n'ubuzima bwawe iyo wabaye mariye kuko nta muntu ubona akwegera like in terms of intimacy and closeness nk'uwo muntu donc ibintu byinshi ujya kwimenya neza ugiye kubana n'umuntu ari muri space yawe mu bintu byose donc nibwo natahuye uburyo nari mfite ibikomero byinshi nagendanye kuva mu buto bwanjye kandi nari nzi ngo ubwo ni nabamari ibyo bibazo azamfasha gukira kandi nasanze buriya it was so unfair for me to place his expectations kuri kuko Imana yonyine niyo yankiza nibaza ko ikintu gikuru nakwibwira mu gihe like if I had to look back and talk to my younger self I would say don't put that weight on him kuko hari ibintu byinshi namushize ko nka responsibilities zo kunkiza ko kandi atari Imana you know nawe nta byashoboye kandi nta nubwo yabitahura nubwo yagira ariko naregeye Imana irankiza imfasha no kushobora kuba umufasha mwiza kubera ko nabonye gukira ibintu byinshi byagiye birankomeretsa imyaka nkiri muto amasaha ntabwo bayoroshye ariko hari indirimbo nshyashya ntekereza n'ubyo na muri premiering niyo tuza gusozanya nayo nasabaga ko mu kubita akantu gato kubanga bw'ibyuma nabo baraza guhita bazamura iyo ndirimbo gusa mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu turabakunda kandi n'abantu bakurikiye nizere ko mukomeza kugenda mukunda ibihangano byabo biri kuri YouTube, Spotify n'ahandi hose mu bashyigikire. Heavenly Melodies, okay? Or just HM or even? Yes, HM.
Yeah. Alright, turagenda n'indirimbo nshyashya kubanga bw'ibyuma baraza bita bayituzamurira. Yeah. nshasha mwashizemo yaba ari imwe mu bihe cyangwa tukakiriya collabo, but it's also another one, so a few weeks ago. nakiva okay, so tukora ka chorus kavuga ngo ngenda shaka kukumenya unyuzuzu bwiza bwawe zanyigisu bindirimo zanyukuri ko mu mutima ndanezerewe muri je va mu bwiza jya mu bundi sintega ubwoba n'ibibazo Yesu niwe ishu yanje. Ego iyo niyo twise your anointing, suka amavuta n'indirimbo bivuga ahanini ku bijyanye na nk'isengesho mbese umuntu aba ariko arasenga asaba Imana nyuzuza ubwiza bwawe. Kubanga bw'ibyuma bakidushakira indirimbo nshyashya muri izi navuga muri mo premieringa. Umuntu ashobora kwibaza n'ubundi hari indirimbo imaze nk'igihe runaka abantu nabo bakunze, mushobora duprenyiraho gato mu gihe turaza kuba twitegura inshyashya. Just gato ishobora kuba imaze nk'imyaka 3 4 ingahe 3 4. Yeah. Ese umwami w'ibihe. Yeah. Umwami w'ibihe ni indirimbo twanditse twasohoye muri lockdown ya mbere mwaka ushize. Oh yeah. Yeah. Okay. Yeah. Ibihe uko bibisanya niko binyereka ko hari Imana. Ubwoba n'agahinda kenshi byuzuye mu maso yabo mw'isi. Inkuru nziza y'agakiza nuko hari umwami nyuma y'ibihe. Mutima wanje nutekane, nutegu ubwoba n'imiyaga, mu muriro nuvuza inanga, mu mazi menshi nuririmba.